Ba benu menekat anbi menekan usif Yesus. Tuit syukur nu isneno tuin in menekan. Kita iuk matatef anbi lasi mapelole nekaf. Nak ko kanal YouTube YKB GKI TV. Henatiatnya nalo isneno mabeti anbi sulat renungan wasiat. Ini nak-anak munit bi pahpinan. Masoik anbi Paulus in sulat neotok ninon bi Filipi. Naka mese ela pasang faun. Talantia ela bonone. Malasilian fanion antupus neukit. Mabeti anbi in ela bonom ha. In hananak. Nelekonis amoni bi pahpinan natuin hi alaki. Baik beni menekat anbi menekan usif Yesus. Feat hitatam nansa hite euk tok maneat nam famfau bihit moni. Nansa talantia tuni kaasanat neuk nok susal mahamuit bipah pinan. Nansa talantia hitan hinu neuk nok menas mafena. On meka henati hitat muin an bipah pinan. Baik benu manekat hit sota hit moni. Mata otab hit moni. Tamepan hit moni anbi ale lasim nami. Kaista oleh hit nekak. Makaisat fe hit nekak niu lasi maten. Leka hit fat muin bi pahpinan. Hit miup tahel. Mataim tamep henati hit nekak kais na welbo. Na Paulus leka ina iuk nok ale sutais na tuin mepu isneno ina tulu maan fe inekan ma inimonin henati kalau lekot inasnas na ko ale sutais inloim henati anao ni usonaf nenotunan manatua pale mese nok usif Yesus tal nabalbal. Na Paulus amsa na hinak hunis le isneno na pala niuin soma ota manamas onanete inso an miup na hel henati ini munin la nane na fua mama ota niu mansian an bi pahpinan. Na Paulus nak munit an bi pahpinan sohit ta otap teki ale namit alekot. Na Paulus inahinak ale nek amlilat manekaf mesen bi mepu panit mesi tafena hitnek palsait ni usif Yesus tal nabalbal. Andino antu mantian ukit online. Makaisat nikan henati at like mat subscribe. Henati at wo mat pati ni hitbia benusin. Titus mat honeno no kangkit talantia nabalbal. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.